Nekada je bila percepcija da je građevinarstvo najteži posao. Danas to više nije. Danas mi imamo nove tehnologije, bagere, kranove, betonske pumpe za betoniranje. Znači, fizički rad je sveden na minimum. Najveća nam je želja ako možemo dobiti učenika na praksu, pa ga pratimo i vodimo kroz praksu, tako da ga stvaramo od njega zidara tesara već za vrijeme školovanja. Kasnije, kada završi školovanje, kad počne raditi, ima mogućnosti napredovati. Znači, on može uz mentora, naravno, početi samostalno zidati, pa biti grupovođa tesar, pa biti danas sutra poslovođa. Mi smo specijalizirani za izradu krovova. Znači, tesarski radovi, krovne konstrukcije, krovno pokrivanje, znači pokrivanje svim vrstama crijepova, limova i limarija koja je popratni dio svakog krova. Ljudi moraju biti oprezni, moraju biti fleksibilni, moraju biti sposobni, radno sposobni. Mi svake godine idemo na liječnički. Poželjno bi bio mlad, ali takvih više nažalost nemamo. Mi imamo stalnu potrebu za radnicima, trenutno bi trebali zaposliti barem 4 čovjeka. Posla ima i previše. Nadamo se da će biti još više posla, ali nećemo izgleda moći odraditi i nećemo moći s kime odraditi. Mi danas imamo radnike koji su završili škole onih 80-ih i radnike koje smo prekvalificirali iz nekih drugih zanimanja, iz tokara, mesara, trgovca i tako, i radnike iz zemalja u okruženju. Nama, svima u građevinarstvu nedostaje radne snage, pogotovo kvalificirane radne snage. Isključivo se traži odgovornost, urednost, sam odnos prema samom alatu, prema nastupu na samom gradilištu, u odnosu sa mentorom, u odnosu sa investitorom. Sve to treba biti u skladu sa današnjim vremenom, jer danas se od takvih majstora očekuje vrlo visok prag svega ovog malo prije navedenog. Plaća danas u građevinarstvu nekvalificiranog radnika je preko 4.000 kuna, a kvalificiranog dobrog radnika je i preko 7.000 kuna. Naravno da tu neka poduzeća daju i neke beneficije, kao što je regres, kao što je božićnica, mi smo jedni od tih, kao što su neki dodaci kod rada na terenu. To je naravno, kod rada na terenu su te plaće još i više, jer postoje dodaci terenski. Kod nas su plaće, ja mislim, solidne, a iće još i prema boljima. U sljedeće 2-3 godine će se povećavati sigurno proizvodnja, jer tu smo, ajmo reći, u Karlovačkoj županiji broj 1 u proizvodnji, ali želimo biti još napredniji, još brži i još kvalitetniji. To su radnici koji imaju uređene kuće, uređene okućnice, pristojan auto. To nisu radnici koji će biti cijeli život na burzi i svake godine 2 na burzi i čekati neki novi posao. Ta djeca, recimo, kad završe to školovanje, ona će naći posao odmah. Dodatno ih motiviramo, dodatno vršimo edukacije, usmjeravamo pažnju na njih kako bi od njih u narednom periodu postigli maksimum. Naravno da to moramo popratiti svaki taj njihov napredak sa njihovim dohotkom, kako bi oni imali i dalje motivaciju se usavršavati, unapređivati i da mi zbilja postignemo jednu harmoniju u cijeloj toj priči. Da na kraju bude zadovoljan poslodavac, voditelj radova, a i sami majstori. Odaberite zanimanje koje će vas ispunjavati i u radu i u vašoj kreativnosti. Upišite zanimanje u kojem ćete moći i pristojno živjeti i pristojno raditi. A ta zanimanja su zidar, tesar, armirač, bilo koje građevinsko zanimanje. Stolar od početka kupuje daske, onda dovozi daske prvo na sušenje, daske moraju biti suhe. Dalje daske idu na obradu, na rezanje, na hoblanje, na blanju. Zatim ide mjerenje i slaganje svega. Znači radimo namještaj i po mjeri. Od prozora, vrata, nekih podrumskih vrata, većih vrata, manjih vrata, do stolova, stolica,
nekih rustikalnih namještaj, znači i od starih hrastovih greda. Pa meni je najzanimljiviji dio, znači, sama proizvodnja, znači, namještaja, meni je to, ne znam zašto, ali meni je to recimo najljepši dio i kad se sklapa namještaj, kad se kroji, u biti to su sve više kao nekakve Lego kocke. Ovo zanimanje je dobro za one koji su recimo kreativni, koji ne vole nekakvu monotoniju, koji ne vole urede, sjedenje i tako. Više zahtijeva kretanja, spretnosti, mašte. Stolar kao prvo mora razlikovati daske kad dobijemo, na primjer, građu, moramo znati koja je to građa i kako možemo s njom raditi. Moramo jako dobro raspoznati po nacrtima, mjere i sve to što treba i mora jako dobro crtati za nacrt, tako za mušterije i to. Posao ne može biti nikad dosadan jer svaki dan je nešto zanimljivo, svaki dan je nešto novo. Teško nije, znači sve ono što ne mogu ja, ne može niti jedan muški, recimo ne znam, nositi jedan ormar ovakav sam, ne može ni on sam. Naslijedio sam obiteljski posao. U početku dobili smo sredstva HZZ-a od 55.000 kuna koja su nam uvelike pomogla. Znači to je taj početnički vjetar u leđa u najbitnijem trenutku, znači na samom početku kada je najteže. Dio sredstava smo iskoristili za izradu web stranice koja nam uvelike pomaže oko pronalaska posla. Do sada smo već pronašli par velikih projekata preko web stranice, tako da ta web stranica nam je bila od velike pomoći. Što se tiče plaće, ja sam zadovoljna, znači imam možda čak i veću plaću nego neke moje kolegice koje rade u uredima, kancelarijama, znači na finim poslovima. Jedino što je moj posao nije monoton nego je dinamičan. Trenutačno smo u kući koju smo zadnju radili. Ovo je kuća od jelovih greda koju smo montirali, zatim sad radimo trenutačno zidove. Pošto je taj stolarski zanat deficitarno zanimanje, znači posla ima. Naravno treba to sve stići, fali nam ljudi, uvijek bi bilo dobro da ima još pokoji zaposleni radnik. Zato je bitno da se mladi ljudi školuju za ovo lijepo i plemenito zanimanje. Stolari su u Hrvatskoj jako traženi, možemo raditi u radionama kod privatnika nekakvih, a možemo i u drvotrgovinama. U školskom praktikumu znači, imamo crtanje, naslov, bokocrt, sve u mjerama i onda kad to sve napravimo dođemo ovdje u radionu i to po tim nacrtima i svem tom izrađujemo na različitim strojevima. Pa ja preporučujem svima da to upišu stolara jer to je jako lijepo zanimanje, zanimljivo, svaki dan je nešto novo, nije znači uvijek isto sve. Idući projekt mi je, recimo, koji bi ja osobno sebi trebala raditi, sam si kuhinju nacrtala po mjeri koja bi trebala biti kao moje nekakvo autorsko djelo. Znači, trenutno je u fazi crtanja i izrade nacrta, a onda bi to trebalo, znači, si proizvesti u svojoj radioni u kojoj ja trenutno radim, tako da, znači, sam svake žene, ja ću sebi raditi kuhinju sama. Znači, dizajnirati i je najveći gušt, samo ću si je napraviti.